Right. Ube wena. Hayi khona mina zozinatha utshwala megangeni. Egangeni Inzayenze njani ngoba khona ngihamba ebhabani ngathi utshwala bami. Ngihambe endlini futhi istress futhi endlini bani. Uthi endlini no. Kana yosona ufuna ngenze njani? Nginathe phezulu wesihlahla phela. Hayi uzoqoqa bami futhi nasekho nabe. Hayi zwana. Usodatyuza gada njani isihlahla? Ngizabona plan futhi ukubonisa plan. Ngizabona plan ngikutshele. Wena uvela ngawo la uvela nathi utshwala khona. Mina vele nathi utshwala. Wena ufihleni khona ngale gangeni. Labantu benisifihlile lapha yini. Mina vele nathi utshwala. Mina ngithi wena. Unganathela utshwala egalo zalunywa zinyoka. Hayi lapha le safe. Usafe la. Ngisafe khona. Ebhomba leke ngoba losobona nginathele kule start esikhulu kakhulu ukuthi ngiyagcina ngiziyenga. Ebhomba leke ukunathela. Ebhaba natha lokho. Benathela wena. Benathela mina utshwala. Endlini esabukhulunyela. Ngisabukhulunyela. Iplan esisele isihlahla. Inyana nathi lapha phezulu. Ngoba hayi mfowethu. Hayi lawo khona make sure awungicela utshwala. Bathi iplan kodwa. Ungangicela utshwala. Ngiyakutshela serious ngoba into eyibalekele le ayisiyo yakho. Yami amfuni story mana wathi ngithi kade zanje bazonitshayisa emsebenzini hayi antshela wona wathi ngithi so ngomyanga kunci wena tshintsha indlela kumbe mina ntshintsha indlela ngiyele wonwe ngenxa yotshwala mfowethu hayi kunike utshwala bami alright yabona le yadura le alright hayi yadura lo la ngizakuthola ndawami yadura lo kama right bese serious